وباطنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ووداني on nemaji feñude e suuɗiɗi so wi yo lintuɗi nemaji on wawataɗi moftude e hani yettude Allah kono nema ɓurɗo mawnude on uzman ni'am ko ni'matul iman ko ɓuri mawnude e ko Allah waɗani bani adama kon fof ɗe avion ji ɗi otoje ɗi montorji ɗi téléphone ji ɗi cuuɗi ɗi ɓornateriji ko marɗen ɗo kon fof ko ɓuri mawnude ko Allah hokki en on ko ni'matul iman hokkede gomɗinal waɗede julɗo ko ɗum ɓuri mawnude kala nema mo Allah waɗani ɓinguel adama ko ɗum waɗi sahaba ɓen kamɓe ɓe wiyayno nahnu fi saadatin law alimaha abna'ul muluki laqataluna bisuyuf enen hiɗen e nder bonere hiɗen e nder malal si tawi no cippiroɓe fi laamu ɓen andino no iman fotayno ɓe wallinayno cippirgol fi laamu ɓe haɓida e meɗen enen fi yoɓe jaɓitu iman on e juuɗe meɗen kono Allah hollari ɓe ɗum Allah holli ɓe pirangol aduna e geɗe aduna e teddule muɗum enen o hokki en iman ceerno amadou wuri no heewi e gandintinde ɗo konngol seydna aliya wonde sahaba ɓe ɓe wiyayno radina bi qismatil jabbari fina lana ilmun wali juhali malum fa inna al mala yafna an qaribin fa inna al ilma baqin la yazalu seydna aliya maki radina bi qismatil jabbari fina ɓay Allah sendi ko hokki en kon ɗum weli en diina Allah sendi ɓay hokki en diina ɓernde men ɓutti dok weltorɗen sabu enen hiɗe mari gandal ko rewiren Allah maccale aduna ɗen no mari jawle ko ɓe yara yiite jawle ɗen noon lannay joni gandal ngal kañum heddoto idan ko en yettu Allah jarnen mo e dow moƴƴereji ɗin ɓaawo ɗum arten miɗo suɓani en wasiyeji ɗi nelaɗo sallallah alih sallam wasi ɗe ɗo mofte wasiye on koye Abu Hurayra o tugga imam Ahmad no filli hadis on ka musnad imamu Nasai no filli mo ka sunan Abu Hurayra maki ñande goo meɗen jooɗodi e nelaɗo Allah sallallah alih sallam e mbatirde ɗum nelaɗo maki ene onon ɗo fof ɓe ɓangi kadi ha ɓe feewi yet ɗon andi si patron darike haray ko himmiyani nelaɗo sallallah alih sallam ɓe dari ha ɓe feewi yet e darde ɓe fewti sahaba ɓe maki hey ko onon sabu hadiseje ɗen no janni en ko honno sahaba en e nelaɗo jooɗorayno ɓe jooɗotono to ɓe fewta e nelaɗo walla ɓe waɗa kurungol mawɓe ɓen ka duuɓi e ka hijra ka natugol ka islam hiɓɓodira e nelaɗo ɓeya waɗa kurungol ɓe fof ɓe fewta nelaɗo sallallah alih w sallam ɗum ko min adabil jilsa ma a seyid saɗa jooɗodade e wano bemma ma lamɗo ma gando ma ceerno ma ko non jooɗorte bil asaf enen hande ɗe gandi goɗɗo ara e jooɗo ka hoore karama ko mum lamdal lande ka battirde ɗon goɗɗo jilongal jaabo hara ceerno on no ɗon needi fuu sala ko ɗum waɗi gandiguil no woodi kono barkiki ngala o yeeɗo goɗɗo no jangi domaine ji ɗiɗi ɗi kala scientifiquement il est calé islamiquement il est calé mais hara ko foron neɗɗo mo alluwal mum muutaki hay seeɗa o wona jaawire molanade fi hen ɗum gandal ngal no fanɗi kono barkikinno toon wallahi kala wiwɗo kañum e karamoko mum ko ɓe gore yo ɗaɓɓitu konngol imamul boukhari kaɓe maaki iza taallamna min shaksin hadisan sirna lahu abdan ma yahya si goɗɗo jannimen maku nelaɗo goto pet hadise e fillayego kuntol hadise o fuɗɗo hadise o mo inna mi andano o timmini kono yeru kunkum o janni men ɗon min wona e maccuɗo makko fodde mo wuuri so o maayi min wonta maccuɗo ɓingure makko nden kadi ko ɗum waɗi a wolata dina a wolari fi boukhari a wolata islam a wolari fi imam al boukhari makuɓe si goɗɗo janni men huntere hadise komin maccuɗo makko fodde mo wuuri so o maayi komin maccuɗo rewɓe makko ɓen e ɓiɓɓe makko ɓen ɗankino e muɗum jange tariha ceerno mahmoudou ɗaggel ko ɓe filli fi jangunoɗo o jangari sina kalla barrana ko ɗum tun o hunji e qur'ana o soggana dingiranayi sabu ceerno yangi duuɓi jeeɗɗi heɓari gandal o wi ko kalla barrana tun mi hunji ceerno maki kurko Allah waɗa barke e kalla barrana ko hewtata tawi o hewti ɗi e cogge ɓissa on no juuti mi ala natude e makko ka deftere maɓɓe kaɓe maki ɗon sagatamo dina mo yahari madina no ɓuri mawɗo mo madina mo ala e kan dina ka saburu jowa ɗo ɓe sifino ɓe jangiri noon yeri ko ɓe heeɓi e gandal Allah hokki ɓe barki gandal ngal ɓe woni jaabire fuutagal idan piiji ɗin ko barki ko ɗuuɗi kon e mum si gollitirgol yani no nafa
kono ko barki ɗi waɗa barki kon ko ɗum ɓurata yeɗɗude. Goɗɗo mantora mi buttino professeur an on, goɗɗo mantora mi yennuno oustage an, si ɓe woli mi wolay, si ɓe accari mi accata, nenange ɓe ganda aduna o weeti. Si goɗɗo mantori ɗum haray o fuuyi ceerno, habbomo ka battane, habbomo ka battane. Woodi yimɓe ɓe wona gore bani adama few, Allah wona gore annabi, annabi na gore mofte ɗen, karama ko ma na gore ma, yumma ma ben ma na gore ma. Edan Abu Hurayra o wi meɗen jooɗodi e nelaɗo Allah face à face, nelaɗo ɓaŋi ɓe maaki miɗo mari ɗo wasiyeji jowi ko hombo e moɗon jaɓantalan ɗi. Abu Hurayra o wi min yo nelaɗo, ko waɗi ɗon ni kolli ɗin o wi min, o wi nelaɗo ko ɗon fa adda khamsan fa akhadha bi yadi, fa'uji ɗiɗi. Imamu Jurayzi ɓe maaki si fa'uji ɗiɗi ari e jumla fa'alam bi anna al shay'a waqa'a fil hin. Si faaji ɗiɗi jokkodiri e jumla ka haala arabu hara e andu ko wona yewtede kon taƴodirari. O maaki fa qultu ana fa akhadha bi yadi fa adda khamsan, faaji tati. O wi mi immi mi wi min, nelaɗo nangilan ɗon e ɗon ɓe lintanilan piiji jowi e hinoɗi ɗo. Ɓe maaki he koye Abu Hurayra reeno e kala ko Allah harmini kon, si a renike ko Allah harmini kon a wona e neɗɗo wawɗo rewde Allah. ittaqil maharima takun a'bada nnas. Sa faala wonde dewo Allah woɗɗito ko Allah harmini kon. O wi ɗimbun ɗum nelaɗo maaki si Allah sendi ko Allah waɗan ma kon weltor. Sa jaɓari sendore Allah nden a wona e baaso, a heɓata ko yonayma, a heɓata faale Allah, a yiltata ko duroye Allah. Sa jaɓi sendore Allah nden a wona e neɗɗo ɓurɗo alɗude. ɓay Allah no ɓurnini woɓɓe kaalisi. Ka l'armée officier ɓe no toon, subordonné no toon, ka juuliɗɗe ga imamuɗe ga ɓawo ɓawoɓe no ga, ka quartier men lamɓe no ga, laamaɓe no ga, ka ɓengureji koto no toon, miñan no toon ka. Donc Allah sendi si a wi a jaɓata ɗum koto ma wonata koto ma, a wonata koto, a neminotako kadi nema koto. Oɗo waɗi ɓe innayi kala faalaɗo commandade ko yo jaɓu commandede. Man yuridu an yusada fal yusadu. Kala faalaɗo, celui qui veut être commandant accepte d'être commandé. O ya jaɓu commandede sina ɗo wata commandade abadan. O yata commandant jomo commandanoka. Donc si Allah sendi jaɓa, sa jaɓi sendore nden a woni ɓurɗo alɗude. Ɓe maaki wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Moƴƴo e kawtal ma ngal, moƴƴo e kawtal ngal wona gomɗinɗo. Cette voisinage est très important en islam. Hay goto natada ka aljanna hemo boni e kawtal. Simo fala o juulay ha fello fuuɗa ka tiinde, simo fala tawhidi makko ɓura e tawhid annabi Ibrahim, mo lorri kawtal o natta aljanna. La yadkhulu ljannata man khafa jaruhu bawa'iqahu. Kala neɗɗo mo kawtal mum huɗi bone mum o natta aljanna. Tawa soke sunnu himo ɗo, fanke himo arde, taw joɗodoy o yo Allah dande en bone o maya kawtal ngal inna en yetti Allah ko ittane moɗo, on o natta aljanna. O natata aljanna. Kawtal ngal nelaɗo maaki moƴƴo e maggal, a wona e aden gomɗinɗo. Ɓe maaki yiɗan yimɓe ɓen ko yiɗanɗa hoore ma kon wona julɗo. Kala ko yiɗanɗa hoore ma yiɗan yimɓe ɓen a wona e julɗo. D'ailleurs neɗɗo yiɗanɗo yimɓe ɓen moƴƴere Allah sendatamo e moƴƴere. Kala yiɗanɗo yimɓe ɓen moƴƴere o seedata e moƴƴere. Kala añanowo yimɓe ɓen moƴƴere o seedata e kata. Jawabu ɗum ɓe maaki Abu Hurayra ta ɗuɗɗin jaleɗe, ɗuɗɗingol jaleɗe wara e ɓernde. La tuksiri dahik fa inna kasrata dahik tumitul qalb. Sa ɗuɗɗini jaleɗe ɓernde ma ɗe maayay, a wona e neɗɗo paresejo, a wona e neɗɗo mo iman natta e mum, a wona e neɗɗo mo soobinotako. Si neɗɗo faɗi soobe ande kadi ara o woni layifu. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Tokken ɗon ka pular ɓay en jangiji ɗen ka arabu, tokki e maako on, maako oɗo sahabajo mawɗo maketeɗo Thawban. Eɗen andi Thawban min kibari sahaba sha'anan, ɓe yewti fi Thawbana oɗo ka siyaruji wonde mo jeeya e sahabaɓe ɓe nelaɗo ɓuri noddude inde, ko andi toon kalama koɓe no wakkili.
ko sahaba ɓe filli kon fof e gurdam nelaɗo ɓe waɗi e defte heɓe wi wo sahaba ɓe nelaɗo ɓen fuu si wino e gueɗal ɓe maɓɓe ɓen ko ɓurno nandude nelaɗo Allah tagudi ko Mus'ab bun Umayr min ashbahi sahaba linnabi sallallahu alayhi wa sallam ka darde ka alluwal yeeso ka ngari e ka yaaɗu ɓe wi hari so hucciti woɓɓe faytodiraynomo e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi ñande Uhud ɓay o sahi mbinama takko Hamza Iblisa profiti ɗon o wi ko honɗum jokkiran ton dina inna Muhammad kad qutila Muhammad warama sahaba ɓe kala yiɗo Mus'ab ɓay o tufa dagawal ka beccal ñamal ɗo dagawal ngal yaltiri ka nanal o fiɗa gondagal ka ɓaawo ngal yaltiri yeeso o fiɗa gongal ka tinde ngal yaltiri ɓaawo dagaje tati ɗo e wiye dow timmi museni nin ko woni rukade kon kala yiwɗo mo ɗon ƴiƴanɗa joni o jillodiri e ƴiƴanɗa yiwɗo mo o wiya ko gonga ko nelaɗo mayini on ɗon fappita ko ɗum waɗi Allah wi sahaba ɓen afa in mata aw qutilan kalabtum ala aqabikum e jakasi Muhammadu maayi on dogay acci to dina kan ɓe sikkuno ko kanko hiɓe nandi moƴƴa noon ɓe wi wo nelaɗo sa sallam ko ɓe ɓurayno jonnude gundo si sayi gundo yani ko Huzafatu bunil Yaman ko ɓurayno landade nelaɗo ko ɓurno sukkinde lande nelaɗo ko Abu Hurayra ko duuɓi nayi o wuride nelaɗo ko ɓuri sellude kon man zakara duna dhalika fa huwa mukhti'un Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili ɓe maaki kala jantiɗo sengo ley ɗum e Abu Hurayra ko faljuɗo ko duuɓi nayi o wuride nelaɗo si ɗi mankay ko lebbi kono o landotono nelaɗo o arayno tawi ɓe ɗaani o jooɗo ko toni ɗi riɓata kon si ɓe fini o inna ko on ɗum toni mo riɓi ka ɗoygol sahabajo mo nelaɗo ɓurayno noddude on ari mi yiyatoma goɗɗum ko Sawbano oɗo filli o wi nelaɗo ɓe jamɗi kisiyoni mum maka nanno hino ka mofte an ɗo yimɓe ɓe golla e baraji ɓe golla moƴƴereji ɗin fota e pelle tuhama kala yawɗo Arabi Saoudite o landike ɓe holloyey mum o juuroytoɗe pelle no ɗon Uhud no juuti ɓuri ɗe Uhud ko 7 kilométre 9 kilométre longueur on fello mon ko 9 kilométre sa ƴetti soɓɓunde e soɓɓunde Uhud wano Badri kañum pelle ɗen ɗon ɗe towa ko tilloy waɗi tuhama ko pelle wano jeeɗiɗi ɗe fof hiɗe fota jundi hiɗe towi ɓuri pelle andade ɗen e Arabi Saoudite fof nelaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam yimɓe aroye ka mofti an hara ɓe golli moƴƴereji ɗi fota e pelle tuhama sahaba en fof ngalɗi pelle ɓuraɓe andede towugol ɗen nelaɗo maki kono Allah waɗa fof wa collani ruyina hara ɓe ala kuntumbaraji ka mofte nelaɗo noon ɓe jeeya sahaba ɓeyni nelaɗo yeeto men ko honɓe woni ɓen hara men waari wa maɓɓe Sawbana ɓay maki ɗum nelaɗo maki ɗum ko yimɓe jeeyaɓe moɗon musidɓe moɗon ka ɓalli ka diina kafidoɓe julde e korka e moɗon kono ko yimɓe ɓe waalay rewde Allah si weeti bimbiɓe jooɗo e hoore yimɓe afum ɓe waalay juulude weeta bimbiɓe jooɗo e hoore yimɓe bonnugol haajuji yimɓe bonnugol inɗe yimɓe ɓe ñallira ɗum kadi ko ɓe golli kon fof kiikiiɗe ñoore nden e bakkatuji ɗi yooli fof ɓe fuɗɗite o kadi kiikiiɗe ko noon ɓe gerdota haa ɓe aroya ka Allah ara ko compteur 0 ko ɓe golluno kon fof golle bonɗe ɗe ñalorno ñaami ɗe gandi julde jemma naada e aljanna wa kanu qalilan min alleyli ma yahjaun wa sallu billeyli wannasu niyamun tadkhulul jannata bisalam sa juuli jemma yimɓe no ɗaani a naata e aljanna kono sa waali juulude a ñalli bonnude haajuji yimɓe inɗe maɓɓe ko juulɗa kon fof yaari meere on tuman Sawban e sahaba ɓe wulli nde ñande ɓe wulli wa ndun sowru wadde Madina wo ñande nelaɗo Fatima ɓe wi Allah laɓɓinɓe Allah danduɓe mi wodo maɓɓe nelaɗo make amin haray koye reero musidɓe julɓe tedduɓe aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu ghafurur rahim yo Allah tabaraka wa taala waɗ barke meɗen ko horunoɗen suumaye yo Allah jaɓan en hajju on kadi no arde yo Allah hewnan en yo Allah tabaraka wa taala arsike en hajjan mabruran yo Allah arsike en juurago suudu Allah tabaraka wa taala ɗum suudu tawaydu sa juuɗi ɗon darde wotere a juulay darde guluje temedere si a jaɓanama fiya heɓu baraji fotoyɗi e mayre yo Allah arsike en juuragol ɗon ko heewi e gurdam men yo Allahu tabaraka wa taala ɗuɗɗina marɓe men jawle ɓen yiɗanɓe hoore mum ɓen yiɗani julɓe ɓen sabu koko woni hajjude fof e ko woni waɗoyde umra fof si ko kañum tum mayeno ɗo ara hewtari hay kindiya kono marɓe ɓen no andi ko waɗete yo Allah ɗuɗɗinanɓe turki Allah Allah dandu en e bonnande ɓe jawle maɓɓe ɗen
yo Allah o renduɓe jawle maɓɓe ɗen o ɓeydana ɓe ɗo waɗa barke e muɗum enen kadi yo Allah waɗe julɓe fewuɓe yo Allah waɗe yurmodirayɓe yo Allah moƴƴi hakkude kawte ɗen yo Allah hasike finde sellude ko maayi ɗen yo Allah ɓuttinan en leydi men ndin o yawtina en transition on e hoore jaam o danda en barme e tanaji ɓuuri ko waɗi kon e nder transition on adduɓe jawle muɗum goro buuɗi piiji ino toro du'a yo Allah jaabinanɓe